Okay, kung na dito, good afternoon po Kuya Jun. Pakibati nga po ng Happy Father's Day ang aking tatay na super bait at super supportive na si Aurelio Orpilla Jr. alias Julian nang nagbakal na ramon na sa bala. Salamat po. And of course, text line tayo over 0917. Apay matin memorize 1500361. Ang kasumungsong bati text message tama sang sangom text ito. Kota okay. Ito yung nga pa gamay nagdamdamag na. Siyempre, i-reply ano and you can reply am dito sound system kasi ito ito sa one. Siyempre, di kita duma madidabang ako naka-tune in. Para kaya nga nangabak di ma-forfeit kasi dito ay. So yan, sinabi ko lang if you are not listening, sikay din nangabak, I'm sorry. Okay, mabalin tayo nga ited into no next week kada kita sa Balipay nga dumdum kasi di ba may anta. Okay, good afternoon mga idol, pakikablao man amin nga madamang agpilpilit ti tabako dito sirok iti manggaken. Happy Father's Day kini papak nga nagimas turog na jay in dayon apon kareingan tano mangag na ti pangablao mo. And please dagitay apo kumakablao i-shorten nyo mambasit takas lamot apo istorya ti biyag ijay drama dito yan. Okay, idol ba shoutout nga po happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Benjamin from Sydney ng Dangan Reyna Mercedes. Okay, may sabay. Good PM mga idol ba kablao man ila kay Gong agnitingag tata idol nga ni Arman Telan iti Happy Father's Day kan kadagiti amin nga tatatang ditoy Bangkero Reyna Mercedes Isabela atoy kung kablao Jonalyn Telan can request ko man apo the Jai Sissy Wait. So that's it. Sissy Wait. Karam ni Ray dumawa dito page di IFM. Hello June and John Mark, Happy Father's Day. Kas lakay ko ti pinapaitan. Wow. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay nga oray nga trabaho ung tantupay tiba da ang anayaw naman ay apaw sirok man ti pandaling mga idol ti patugtugon nyo. Salamat po. May paya po kada kita tatang data. And of course na impag Aldo you June and JM Happy Father's Day to all fathers. God bless. Of course, Happy Father's Day to Ninong Delmar. And greetings coming from Ninang Lani Walyares Bartolome with love and kisses. And with lots of cactuses and bougainvilleas. Taga-Launay. And paso, ayan. Kablaawang man, taga-Alicia Manong Pelez. And Shaning Dispolo ni... Pwede tisura mo ni ka. Disipulo ni Pidot ken kadagijay chikiting na ken aminan nga taga Rizal Alicia nga nakatutok ti adda kami manan dito 98.5 FM. Happy Father's Day amin nga tatang. Okay, kung namet ni Kapsat Ron Sipagan may sakadagiti sponsor tayo abo ijay Massachusetts Boston. Naimbag malam kakabsa at happy to see both of you again kakalpas amilaeng anang rabii early dinner celebration iti Father's Day. At ito'y kami likod tata madamang agbubuyaken agin ina na naangin mit baset at 27 degrees. Anang araw de jay Fahrenheit Celsius. Diyan mo. Idol pa ikan tamang tayo Uncle Berting. Happy Father's Day Papa Edgar Minor and Papa Jenes Ascalani. God bless idol from Maria Ascalani. Kanaman ni Russell Andrew Agonoy. Good PM po mga idol. Greet ko nga po mga kasama ko sa bahay habang nakikinig sa inyo programa. Sina Mama Del, Kuya John, Ate JV, JJ at Kuya Jason. At binibati ko rin po sina Papa Rudy at Papa Jaime Jr. ng Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Advance happy birthday din kay Uncle Ading Adelfa. Thank you mga idol and God bless. It's Russell Andrew. Ako na yun ng Dalig Kalinga Aurora Isabel. Please make it brief apo da kita messages yun ano makaado tayo ngarod. Kada kita tatang nga madama nga agplan-plan sa aglablaba. Agisal-sal lapay. Nagtaraki pukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagtakal at tamasals mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalisyan. Nunagnakan ti kaaduan, talyawan tatapos turan. Kaaduan, ababai arapa abda katrabiin. Day tamat jo abagim kaay ayuda apirmi. Ngeman yan tikitut mi
Dilaing mo anang piling, sinarak mo kay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ken nakupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ken nagsagad, agpisok ken nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawa. At dapay tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arig na paykat na dalisan, inalampay anina. Anya tata, tirupang nakasarak sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Ang laba kay nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya kay nagsagad, agpisok kay nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Nagmayat abuya en tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas tinanganan ke nagsibog ti masmasetas. At damit tay makibarbartek ka, ngin kelag ngagtaray ka. At daytan itudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ken nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ken nagsagad, agpisok ken nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ken nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ken nagsagad, agpisok ken nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. And this time, si kama mo dyan, Mark, iti bumasa. Medyo atidug nga surat ni Donna Ordinario San Antonio Apo, iti entry number 3. Nga nangabak, iti may sanga saklay Apo kan radio. Bali, duwa tinangabakan na. And saklay is courtesy of Dr. Derek Vizcara and the provincial government of Isabela. Sa tinaro din na pong tisurat ng bahala laingam. Si Kati para basa gawin ka talaga. Di kaya si Kalatan nalalaing kati pa. Actually, naparta lang mo dito. Pagkantaan na alatan, wag lang agbasa di kasta nga drama. Wow, mga drama tayo di comedy. Okay, umuna ti amin, kablaawang kamampay idol, iti naragsak nga aldaw, kada kayo amin, ken Happy Father's Day, kanyam idol, ken kada iti amin nga tatang, nga dumdum nga, kita tangal daw. Okay, naawis naman nga itirinak nga sumali, tida ito nga na idumdum mga salisal yo, para kada iti tatang tayong idol ko ni tatang ko. Takayat ko mamad nga yebkas sinalaos nga panagyaman, ken panagayat ko ken katatay ko, Alfredo Ordinario. Numan pa'y madik nga mayebkas ken kati personal, amo, edi apo Diyos, no kasanuti, panagyaman ko ken panagayat ko kanyam tatay. Idol kita tatay, ngamin uray no kastati kasasaad mo as PWD, persons with disability, Ket madi nga nagbalin nga hadlang dayta nga kapansanan tapno mapadakkel ken mapagadal liyo kami nga anak yo. Pito kami nga anak yo ket upat kami nga nakapagturpos iti kolehiyo.
napagturpos yu iti duwa nga kurso, di panganay ken criminology tay may kadwa, ken duwa kami nga nagturpos iti vocational course. Naman pa'y madi nga nakalpas sa talong kakabsat ko, ket amok nga kaya yumot nga pagadalan ngam isudamat iti simmuko. Nga to ta siguro di imada. Madi ko ti gadal ko na ta siguro. Kasi agsa ukam mo ngamin nga gapo ta basak ta. Okay, agyaman nagtatay ta sikati nagbalin nga ama Mi. Nagbabasi mga ngamin. Amami ta. Tauray itan nga adda kamin at kamin ti asawa ken anak ket madi ka nga nagsardeng nga mang subsuporta. Apo ko tumaw dawat ka siguro ay so nga mang tadlat. Kan mang tartarabay kada kami nga anak mo. Lalo itata nga adda ti pandemya dito pagilian tayo. Oray ka lama kaluwa. No, mangmangan ka tamalagip mo. Dagitay doon nga kakabsat ko. EJ Ramon. Pampanunutam. No, adapay ba? Iti makanda when no maisaang da. Pagulidanan ka nga ama, tatay. Proud na kanyam ta oray senior citizen ka at the age of 69. Ket oray kuman nagretiro kan ket kas maisa nga tatay. Nga manalon ket madi ka pay lang nga nagsasardang nga agtrab-trabaho. Napigsa dahil background ta ba? Yung kapsutan ng baso. Ado, ti ubram dita kubom. Kas kita garamit ti basket. Agkayas iti kaykay. Agiputan ti tabas. Ken buneng. Ken dumapay. Tapno magkaroon kami lang ti kwarta. Kalang iti kwarta. Agyaman unay. Iti Diyos. Ta nasalon at kalata. Ket sabay ko matatay. Ta agtultuloy ka. Nasalon at ka nagbiag ka. Iti nabayag. Happy Father's Day. Tatay Alfredo Fernandez Ordinario. And God bless you always, Tata. You are the best father in the world. I love you always, Tata. Nagsamit lang ito. Idol dyan kay kuman nga isagot kini tatay ko ket saklay ken radyo mabalin idol. Sabi ko idol ta, mapagasatan mo dahil tinumo. Asurat ko tap no may sagutak bet ni tatay ko. Ket sabi ko idol ta, makita kayo iti personal. Oray nila kay ko idol kay anak kayo mo nga makita. Delikado. May dato nga talaga. Kaya nakaumay dita istasyon ngem kunanamat awan ti elevator. Ad elevator kapsahat adda elevator. Wala dati elevator. Yan ket marigatan so nang magnakuna nang maan. Don't worry. Tagkanta kay ti bulan kini Jan Mark. Paborito na ajay nga kanta idol kada Domingo kami nga agdingdingeg kanyayo ta isuti laingan ti liwliwan. Agyaman ang idol. God bless you always mga idol kong. Ano ta address da? Once again Madinang Ortimpaga. From Donna Ordinario of San Antonio. No kayo nga makita po tilang nga dati di apo www.wordpress. Donna Ordinario San Antonio. Tibo nga nagad na. Of San Antonio ko nang magamen. Mading. Awan din baga nga sa of San Antonio. Aman kay bagbagamlam mo i-reclaim to dayay. Arodan. Manan. Mading. So that's apo. So na-danso natin sa Clyken na radio. And we are requesting for your presence at this moment. Ading may mulaan dito regalom kinitatay mo. Tanong ipabigat mo hanto nga Father's Day dayta. So, ano ngayon kung ano bigatan? It's Monday. Madi, lagi tayo mo at kabit nga lalaki na bigat. Tilad da. Tatagay di aldaw, iti Father's Day original nga original. Father. Tuloy bigat tagay hanto nga original. Ay na po ya. Anapay balong, kuna na dita. O, naduda dito, Happy Father's Day, Kuya June. Ngayon lani, butak. Pa-shoutout idol, kinlakay ko, small sotes, kan tatay, nanding, de la Cruz, ito'y, ano to'y? Sal, ko na naman, Salinungan sigura. Salinungan West, San Mateo, Isabela. Wow. Sotes, Jerome. Pa-shoutout po kay Leticia Laureta from Aurora, Isabela. From Roman Concha. And, kuna na, ay, sige. Kuna na, Ati Maylin, Gamboa. Gamboa. Hello, ating GM and manong ko. Ay, social ka pa ng ibaga. Ay, sige. Social. Ate Marlene Carriazo, Matias Diaz, Marcelo Gamboa. Yes, Gamboa. Ngayon medyo makuungot ka. Gamboa. Gamboa. Hello, ating GM and manong John. Happy Father's Day to you and to all fathers out there. Especially sa tatay ko na si Minesio Marcelo. Thank you daw po sa pala. At sa kuya ko na si Gary June. Yan nga pagnitang natin palakat na sapad na ngayon nalapod dito yung stasyon. And, pintas si pala na. It's nalipatak tawag doon? Wan, natatawag dito sa dati. Aasahan nga pala sa body style na.
Okay ko na to'y naimpagal daw mga idol. Happy Father's Day. Kadagiti amin nga ama. Kablaawa man ko yung to'y gayim ko. Nga kaduwak nga agning dingag itatang oras ni Maricel Vinasoy. Kanti amin nga listeners and viewers. Agyaman ko yung from Rina. Yan, of Isabela United Artists. Well, Happy Father's Day to all fathers out there. Especially to my father, June Simon. I love you, Papa. To my husband, Yam Bagawisan, brother John Simon. Tito Barangay Captain Trinitario Simon. Ano may nganagan? Trinitario Simon. Happy Father's Day to all of you listening from Salindingan, Ilagan City. Thank you, idol from Lorelei, Bagawisan. Okay mga idol, pati naman po lahat ng mga taga Villa Remedios San Guillermo Isabela. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay from Venus Espiritu. Okay nga rod, may sabi nga sunata po, tisagot mi katagitay amin nga tatang. Especially kini tatay ko, dahil iti favorite song na talaga kung malipatan iso nga ikanta mabasti kong daway ta birthday na pa'y itata. So happy birthday in heaven Tatay Felix sa Seriales. Mabalinta ka no gibaon ti sa bale? Junior. Nga may mangala? With apayata nga makaumay. Adayo da ka no eh. Ako damdam nga ikatungtong mo natatang arodan. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tener tú muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya yo estoy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Apo mo DJ para kini Tatay Mon, of course. For your dad, John Mark, dati mati favorito na, the late Kapitan Judy Pastor. It wasn't really sad the way they said goodbye. Or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. She became the girl from yesterday.
He took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's cried while he's away, because she knows deep in her heart that he'll be back someday. Happy Father's Day kadagiti amin nga ama karuba happy birthday mat kinibugad ko ni sexy ag naga ni Tireya agyaman nagtibarang kablayo kada kami bayaw haan ko nang agta kasang-sangpot ko dumagas kilom naman balay from Joseph Agtarapo. The lights on in the window, she's waiting by the phone, talking to a memory that's never coming home. She dreams of his returning and the things that he might say, but she'll always be the girl from yesterday. Yes, she'll always be the girl from yesterday. Okay nga Rod, buket once again, you have until 3 p.m. to claim your prize. Entry number 3, Donna Ordinary San Antonio, Saklayan Radio. Entry number 6, Angelica Valdres, pangatanan, Radyo Apo titinawat na. Riza Ana Jane Season of Kirin Isabella's Reclining Chair with entry number 7. Entry number 8, Cheryl Joy Aguna, Kabaton Isabella, Radio Mata Apo titinawat na. Entry number 9, Monalyn Abeno, care of Kirin Isabella, Tabukol titinawat na. Entry number 10, naalala ito yan. Number 11, Maria Janine, na. Number 13, Karen May Caro of Luna, may isang portable Wi-Fi. Andy May and Marcelo, Pala, may samot nga Quad Kane, ni Annalyn Obligar, of course, Risa May, and Diana Iglesia, may samot nga radyo ato again, pangbalay. So, wala kita ng abo? Sika mo balong. Timan na di kisayam. Text line, adong una yan. Okay, idol, greet ko man ni Papangkot. Happy Father's Day. Sana stay healthy at sana hindi siya magbabago. I love you, Papa, from Robilin ng Malig. Parakas ko na dance with my father. Nalpas the time, dance with my father ng Ilocano version. Kahit ko naman ni 775, the last number na. Good PM mga idol. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Kantaan man ni Idol GMJ kan tanga inawan patag. Dati pa ay nagatidog. Shoutout idol, pabati po ng Happy Father's Day ang tatay ko na si Willie Pasqua ay item nakaunay. Patimot to'y asawak ni Roland Alabon. Ingat ka lagi, salamat pa request. Dance with my father. Talagang dance with my father. Good PM idol, greet ko man namin ngayon ama. Especially sa asawa ko si Romel Evangelista. Pakito Karyo Manjay, 15 years ago is Will Lilibet Evangelista from Tumawini, Isabela. God bless mga idol. Ati pa yun. Kapay dito, tawag dito. 476 tilas number na. Naimbanggal daw yun sir, pakibati. Man nilakay ko nga ni Randy Lacar nga. Iti Happy Father's Day. Thank you sir. Ano pa dito?
Okay, nag-comment ito ba isang sponsor di Apo Variety Prices ko na ikantay ka no ti chance kiti nga makaumay tata. Ngam, if you can make it today, please do come kaparparahan iti Father's Day tata. Siyempre, nasaysayaat. Nasaysayaat no maalayon, tapos may presentaryo mismo kinitatang mo. Maiyawa yung kinitatay yo. Especially the special items. Ito'y actually, talon iti na dati nang alan. So, mabalin yung alaan ko man. Talo? Nasisaya. Talo. Ayaw ang gaya majita tayo. 3 items din na alaan. So, manulangin din na babatin. At dapat doon di balay tatang kasi di ang alaan ramon nalalaka. So, manulangin di maalat to yan. Sino ito may mga alagi ramon? Ni Riza and Danilo. Ay, Danilo ni Diana. Riza May. Riza May. Okay. Yan. So, once again, Riza. So, if you can make it today, iso kapag paggamit kasi apo, isong ipapaalam ita tata. Siyempre, expectar ni tatang yo, especially ng mga gnaday ito. Ay, kaalaan ng kuna na day dyan. Wala. Gamito nung bigatan. Nag-radio act nung bigat. Okay, may sabi nga sunata balong, ang ipaikini tatang, anapay ti kayat mga kantaan. Dagaji, pangtatang English mo, gamit na ganyan. Kaduan English nga talaga, manumot iti. Leader of the band, dagaji. Madamdama na. King Rod, ano ito aras balong? It's 4 minutes before the hour of 1. So, may saman nga siguro ka. Uncle Berteng. Uncle Berteng, yes. So, kadagiti amin nga tatang, ayan, may sa kadagiti close to reality apo dito ita amin dagiti tatang tayo nagsakripisyo launay nga makalpas tayong anak. Ayan. Parbaon no agriin, apan nagugut iti kamuting, mangisaang sa agiwayway itnuangen. Nagagat niyang Berting, nataripato iti dingwan, pagulidan ang naskan atuladan. Awan kaniyan at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudut. Nakarad kadlata, uray dasaguhanit na, agpasunuang di panakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat nuti maleman, tati kayat narumang ay panagniyagen. Lunalpas siraraepan, at birok manti panggadanan, alatino ta dandanin panagaapitan. Mapaitan na riday, tabagam nalpay, idi na amuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di ba'y umisang, napampaykit di nakiinuman, gabi ko na sumulit akong tunes grabe. Sumarunong wang panagtatalon, raepken sikakit ngimaton, doble ba'y presyo, maten di abonon. Awang paiketing na namegasyon, di gasolina iti padanon, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di nan san masakan, tadim makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasakit ng asawam. Nagragsak ti pakasarna, balse dito'y balse dita, game na lako ng tay may sanga ektarean yang road. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, anya narigat di matlaro mang ayen. Adan apukong ni Uncle Berting, isupayan nagpagpagkatasen, alatiro madlawalo makayen. At may sa amalam nakita ni Uncle Berting, nakatugaw akap-kape na kamulang-lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awan pa'y keng kwarap mang taripaton. Parbaon di agriin, napanagugut iti kamutin, idi sumangpes si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na,
agraman apu kuna nagraranada anapan bimisika dakal na baliwan dagitian nakna itiki nagaget imarada ken kuana addan in hiniero doktor ken abogada ni Uncle Berting yang atat obrana kasta ni Uncle Berting sala sumangpat nuti malaman pindaen at anak na pasyaren nalako ng dagdagana tapi nagpaagal na gemitan mansyon ng balay na sikangay kaaruba am-amum kat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna aramiden na ti amin kadatay nga anak na agsubalit tay kumamat kenkwana agsubalit tay kumamat kenkwana agsuli kami ang kapsat